dan lagi ke nabi dalam iaitu hadis dan lagi ke ulama dalam kitab. Ada Quran pilungkeun dan hadis pilungkeun tentang hukum dalam Quran. Kiban ayat ji ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna zalika adna yurafna fala yuzaina wa kana Allahu ghafurur rahima. Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri orang yang beriman, hendaklah mereka mengulurkan pakaiannya ke seluruh tubuh mereka agar mudah mereka untuk dikenal dan tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam hadis sabah ya Asma innal mar'ata idza balagha mahid lam yahlu illa hadza wa hadza. Wahai Asma, kalau wanita itu sudah menstru frekuensi menstruasi telah men tidak pantas telah tubuhnya kecuali hada wa hada. Ngaisim isyarah getunjuk oleh Nabi muka dan wapak tangan. Getarik oleh Imam Mujtahid mutlak iaitu Imam Gedayung Imam Syafi'i, putra getarik hukum dalam kitab legoknya di luar salat urinang seluruh tubuh, di dalam salat yang jedeh muka dan wadapak jaro. Apabila nak urang agam salatnya jamaah wajib buh tabing. Munya urinang 2 meter, tabeng ji 2 meter tengah. Be urinang 2 meter, tabeng ji 1 meter. Gedang pidih iaitu buah punggung uragam, getekui pidih penung uragam. Munya urinang dan ikut deh uragam, tetap ngedeh si uleh ke. Inna salati aduhai buah punggung abadi. Tetap nyo maka jino urung cik lo ni ngang agam lo begah baron. Be na salat jamaah iaitu hukum ji makruh, iaitu yang tulisan sampai iaitu tulisan ji cap ija. Maka abadi le kepegah ya abu iaitu bedakeun hang gibi cap ija wa uyub kotrep kalung balik. Kotrep kalung balik. Karena cap ija punya uyub baru cilong mi dadang jamaah inna salati cap gajah wadimor wa nusuki. Cap gajah dan wadimor mekeun ngate wa nusuki mekeun ngambah halam. Maka hukum ji makruh. Ya, maka tabeng wajib tapi dina urang panjang. Ya, yang kana kesimpulan berarti di luar salat seluruh tubuh, dalam salat jedeh muka dan wapak tangan. Yang teman syarat-syarat tum aurat yang kedua lun. Nah 8 boh syarat ni. Tapi yang lo apai mungkin heboh orangnya. Yang pertama syarat ji bubek membentuk. Ya, membentuk. Nutup aurat tapi iaitu lagi urang masa ada gedar. Kopra gedar. Ya, yang golem sempurna, mantangnya ada pertanyaan sehingga tidak berdosa kaum laki-laki. Yang mantang berdosa. Oleh yang syarat yang kedua yaitu syarat bek lipeh. Ladang tutup lipeh. Ya, lipeh. Lagi wajib try pegah putakun. Semi lebih bahaya daripada blue band. Munyo blue band ka jelah jude. Nyo semi hanaga gade. Yang bahaya tak yang semi. Ya, ban yang pergi bek lipeh. Yang kelih iaitu putakun. Ya, lagi kun Nabi iaitu dayus. Yang tepi-tepi uluai ya akan mempernampakkan iaitu yang berdahsyat. Maka iaitu putakun sebagian abu mumbak iaitu kubu hang bijak walaupun suami yang meninggal. Bahkan karena iaitu ada yang lain yang dapat dahsyat uragam. Yang punya uminya